Tinapalabas, nakadanon da Edmar ken Bugoy iti lugar nga ayan ti plantasyon ti marihuana. Ngem dita, saan da idan a pinalubusan nga agawid, ket pinagtrabaho da idan iti plantasyon. Kabayatan na, nagparang ni Rodora kinalakay Sabas, ket nagsarsarita da. Imbagbaga amin ni Rodora iti lakay tinapasamak mainaig iti biyag na, ken ti may papan kini Edmar akayan ayat na. Iti met syudad, inawis manen ni Paula ni Dolores tapno mangal daw da iti school canteen. Saan manen analapdan ni Dolores ti panagsarsarita na, nasair na manen ni Paula. Itagagayem at tuyin tituloy tinobela tayo anapaulwan. Rodora! Si Kapay? Ag-working student? Ha, jaklapat dyan, Paula. Ngamin, sadot ka. Anya? Iso nga dua-duaak no pangalalam iti kwartam. Sakit. Langam tibak nang ita. Ado ti ornong ko. Ornong mo? Taada ka di maornong tikaskan ka, Paula? No ijay purok berde, kat saan ka pa'y nga aguma? Dananang kantatang mula ang tagtrab-trabaho. Ita, ibagam nga da ornong mo. Di nakpagsaritaan iti kasta, Dolores. Malaksid, no adda pangalalam iti kwartam. Kat, daytan ti jak mo. Anya? Sika lang ti makamo iti dayta. Agasem, nursing ti ad-adalam, ti kursum, kat no dakkala kwarta ti kasapulan dita. No sa dino man ti pangalalaak iti kwarta, awanen bibiyang mo, Dolores. Tinaskan, makaadala, kat dinak maartapan. Sige, sapay ko ma, tagbaligi ka. Tasyak, talaga nga ipanamnamakken ka ti panagbaligi. Ngamin, jak kaya tapaayan dagiti ipat patag ko iti biyag. Kan kang runaan na ni Edmar. Ni Edmar, nga iso tinangi pamuspusan iti panagadal ko ditoy. Kat iti pa'y balayda ti pagnanaadak. Ayan ti balayda ditoy. Saan na naskin nga ibagakan ka, Paula? Narigatan. Amangan no iti may sangal daw. Kat mapan ka mang riribok ijay. Anya? Amam mo ka ngaminan. Nagpuskol ti rupam no daduma. Amangan no mapan mo pa ikit di ibaga kadagiti dadakkel ni Edmar. Asi ka ti girlfriend na. Narigatan. Anya? Ala, mangantan. Umadanin ti time. Di kagdanag. Bayadak to'y in-order ko. Bayadam mat ti in-order mo. Dandan jak makapagtepel itay kin ni Dolores. Ngam sana bale. Agan ano sak. Taiti ka nito ang mapasaya at kutilangan-langan ni. Todas namatan. Ikontak ko adagos kin ni Mortajo. Kat kamagandan. Makamuda matan no anya ti aramidan da ken kuana. Ken tapno saanen ang makapagtuloy nga agadalpay. Buisit ka, Dolores. Buisit kay tibiyag ko. Ni, aday tagayaman tirom ko. Ay, kastagayam, Dolores. Ay, sos, di ka sumursurot iti pangawawisan na ken ka, ah. Amang ano isagmak na ka, ha. Laglagi pumday ta. Wen manang, taidi pay, talaga ajak sumursurot ka ni Paula. Kan maysa, talaga ajak kayat ni makisiningad kan kuana. Sabali ngamin ti aramid kan ugali na. Jak kayat ti maakaran. Un, likli ka mon. Amang ano ikursong na ka. Kat saan ka na makalpas iti panagadal mo. Sayang. Wen manang, kat agyamanak iti palagip mo. Ay, kunam apanawam ti mangisagmak ken ka ijay lugaryo. Ay ngam sumursurot mat gayam.
Wen nga rod. Angam sana bale. Dubliak ti aganad. Wen kalpasan ti klasem, agawid kan adagos, kan saan kan ngagpakpakita iti dayta a Paula. Ilimangam, nubilang tamakidam. Edmar, saan ka makalipas nito'y? Nagatuti pasuro ti Pangulo. Mampantayan dati amin nagaraw ta. Ado amata ti mangsipsipot ka data. Sana bali bugoy. Makalibas ng tumatlaing dito eh. At dan tulat tagundaway. Amo Edmar, mabalin. Jakon kaya ti kastoy trabaho. Sumina kuman iti grupo. Gaputawan mo't lang ti pagbambanagan ti kwarta ditoy. Dala ka may boss. Kan delegado. Oh, diyan kaya ti may balod. Dahita ka na yun ti pampanunuta. Ngam, mabuti nga kami Edmar. Gaputa patayin dak no sumina. Kasta ka di mati patakaran ni Don Marcos. Wen Edmar. At dan pinatay na kaduami. Anak pangga pa sumina. Aniya. Oh, iso anak bidot kay ti panguntig mo. Anak ikapang ka na kami. Sana bali bugoy. Nuko na magbalbaliw kan. Karbangan na ita. Kasano Edmar? No talaga kahit mo balbaliw. Maaramid mo to da ita, bugoy. Matulungan kan to. At namanan kwartak ita. Nagipawit manan ni Mortajo. Agawid akong iti apartment ko. Tainak bilangan da ito'y akwarta. Talagamat ni Mortajo, ha? Agtungtungpal iti nagtulagan mi. Tadyo, nawat na siguro di impawit mo idagsapa. Una. Naawatan ni Paula. Iso ti paggasgastusam da ita. Nyam, sigurado ka kadi masawam tumatlaang. Kalpasan ti panagturpos na, Mortajo? No saan ko ang maasawa? Ado at tao ti agsungpat. Ha? Saan na ka masiriban ni Paula? Ngam, saan na kamawanan ni Tinamnama? Baba ni ti kastoy nga raramidak. May ayon tumatlang ni Paula kanyak. At saan nakton apayan? Aging gaita, saan pa'y ang nakasubli na bugoy kan Edmar? Wan nga rod, boss. Amang ano pinatay idan ni Pangulo Braulio. Saan na nga ramidan ti kasta iti tao, Mortajo? Gaputa siyak ti makalaban na. Ang apay nga rod nga ging gaita ket awan pay lang da bugoy, boss. Amangan met no di na pinalubusan. Amangan no pinagtrabaho da idan iti plantasyon, Mortajo. Kasano no kasta tinapasamak, boss? Saan amabalin ti kasta? Kasapulak da bugoy ken Edmar. Iso asaan amabalin nga agbayag da iti plantasyon. Nonya ti kunayo, inaksukunan ida, boss. Amuat nonya tinapasama. Saanan. Ang mga nuray si kakat may bayag ijay. Urayan tayo laydan. Sa baling amin ti atap ko, boss. Ang mga no pinatay da idan. Aniya. Nukas taman. Makamuditan, Mortajo. Tinaskan, ang tultuloy lata tibingay tayo. Baybayan yung kadilatan, no bilang ta pinatay da bugoy ken Edmar, boss? Boss, napudno ni bugoy ken ka, nagagatpay. Basta urayan tayo paylayda. Nga no saan tayo idan na mauray. Ditan, ngagkunay tayo. Edmar, nakululi magandang lawlaw. Dagiti lagun uni nung kastarabi timang mangag. Dagiti kuryat. Agsagana ka, bugoy. Aglibas ta. Ano?
Kabisadong tirumoranta dito'y saan ka din. Wan, Sige. Umunakan ka't sumarunuakan ka. Agsipot kan agan nagtalay. dito Edmar. Sunutan na ka. At bakla itilikudam. Tunggal rumoran dito'y katadagwardya. Ngam, lumiklik ta. At na nagtatog. Paspasan ta. Hoy! Kantong kayo! Patingga kayo lang nita! Ikanting na itinagas, hindi kayo timatay! Edmar, kasalaritan. Ang tungkaltan kan kuha na. Nga magpaliw ka na. Agsipot ka na yung bag. Liwan nyo ita! Awan! Edmar, Aduda. Hindi armas. Iso asumurot ta kadakwada. Awanan kayo itipay. Binanod na kami. Sige. Tenglan nyo ita, kakadwa. Irakad nyo ita. Bantayan nyo na yung bag, ha? Mugam din dati aglibas, paltukan nyo itan. Saan nyo nga ikan pa iti sabala gundaway. Traidor tikas kadakwada. Edmar, Pasensya kan bagoy. Saan ta nagbaligi? Saan ta nakalibas? Wan Edmar. Atutang amin. Kat asig dati armas. Nagkibaltang ta. Ang mga nupaltukan na tan. Aganos ta iti ipataw da apanusa ta. Isagana tan tibagita. Sigurado nga da maipataw adosa ta. Edmar, Saan ta ida kontra ni ti aramidan da kadata. Tapno saan nga adda-adda kas ti aramidan da kadata. Edmar. Altawan. Mabisinak pakitin. Kan nabanug ako na nakarakat dito'y. Aganos talat ta bagoy. Ni Paulo. Isudat yung masadag dito'y nakairakadan ta, Edmar. Talaga kaya maginandat yung tiaglibas dito ya? Boss, kuha namin. Anya talaga tigagara yun dito Boss, umay kami lang pumasyar. Awarin sa balipay. Kan umay may alaan ti kwarta bingay mi kada Boss Marcos. Ha? Saan ko apat dyan? Pangulo, awan ti tako sa panggap mi dito'y. Apay nga ro na ginandat yung tiaglibas iti rabii. Ha? Kuha namin, boss. Saan na kami man kami na palubusan? Iswa, naglibas kami na. Saan ka di nga imbagak? Adito'y kayo ni tiagnanayon. Kat saan kayo ang makaakal dito'y? Ngam ginandat yung pa'y tinaglibas. Pangulo, Imbagak matan. At ikatukad ti basol nga aramidan nyo. Kat patay. pangasim ka ba, Pangulo? Pangasim. Saan na kami ang patayan? Saan minyol ulitin pa eh? Pangasim. Da kayo apasurot ko. Ukarkaran nyo ida. Sigurado kayo ka din, boss! Sigurado ka din! Ukarkaran nyo da ito'y maysa. Kat bugbugin nyo. Paglitimin nyo, tirupa na. Pagtukan mi langit, Pangulo! Langit! Saan nyo apaltugan? Pangulo. Kaya't kuabuyan ti panang bugbog yung kankwana. Kat intun marpas. Isaruno yung matday tamaysa. Watas! Da kayo alima. Da kayo timang bugbog kankwana. Ikatan nyo ti igam nyo. Gaputawan matlang ti balna. Agbuyak ita iti tao ang mabugbog. Kaya ba? Naitibat! Opo! Sige! Bumangon kayo!
ipakita yu tilengyo. Kasta gaya ba? Dahil ti barang Sakmat! Awan gayam, Sir Bio Alimar. Inabak na kayo dahil tamay sa kalaban nyo. Sige, da kayo mat-alimati sumublat. Kita man itatilaing dahil nga Edmar. Ha! Sige, Ano kayo? labanan nyo. Da kayo alima, apasurot ko. Saan da ka maabak? Jack, itulok. Da kayo tirumbang amaabak. Huwanya! Awan ka din ti dumarop ka da kayo, ha? Chuck! Hops! Bilibakan ka, Edmar. Jaglayin pagaro panalaing kagaya mitipan na kilaban. Kaslak nagbuya iti, pakuntes iti ranget. Nakitak ti kinalaing mo. Awan gayam ti sirbidag iti pasurot ko. Awan amuda iti panakiranget. Pangulo, isungay ta. Saan kayon adusaan? Ket ti kayat ko, sikan ti agbalin amakan nawan ko. Langag mo timbagat, Edmar. Sikan ti agbalin amakan nawan ko. Ala, rukatan yon ni Bogoy. Anya ti aramiden nyo kan kuana? Di ka danag, Edmar. Tawan ti aramiden mi kan kuana. Jaklay mo pagkarupet mo. Naglayin ka makilaban. Kung naklakit din nung mabugbog na nga dagiti pasurot ni Pangulo. Yung samot kaya, tayo sudat ti pinugbang mo. Impakitak ti laing ko iti dinanogan. Tapno maayo kanyak ni Pangulo. Ket nasayat met, ta nakita na dayta. Isungay ta, sikan ti makanawan nga iba na. Huwan nga ron. Pagyaman ang tangastan mo, tanso saan? Kasi na kumaan na bulbulo. At dagayam na luto. Gama, basit tinaluto. Umanay para iti may salaang atao. Rodora! Adda ka kadidito'y kusina. Agpadlaw ka kuma, basang. Awan ti badlaw ko nga urayan niya. Nalabit nga awan ditoy. Inlutuan na kla siguro, santo pimanaw. Nalabit para laang kanyak tiniluto na. Ay ngam, sa dino ti ayan na ita. Adda nga ta, iti balay na. Jack makita ni Dolores ita. Sa dino nga tadyayan na. Dito yak pailangan. Agis tambayak pailangan dito'y ayan tigi. Dito'y tipagruaran ti amin nga estudyante. Isa makitang lakit di dito'y ni Dolores. Yasidag ko tirik na ni Dolores kanya. Katkalpasan... Agdungpar ka pa'y! Ay, sorry ha. Rodora! Ni Rodora nga ta, tinakadungpar kini Paula. Anya met ti pagbanagan de Edmar, ken Bugoy iti plantasyon ti marihuana nga ayanda. Gagayem, di uliwana dinggen, ti tuloy ti nobela tayo ana pauluan. Rodora!